avele kubantu langayifunde le nto le mawuthi wena entertainer into ezothi izomfaka naye ekukhulumeni uvela fona athi dad ngizobheka umtsango wena wembuthi sengibhekile lena i-wrong le nto le Bobs vela la ngafuna bekushaya izandla bekhona uyelo wevideo na awashiyo manje umuntu esaphila kwaZulu phetha naye ibraza wami la igama lakho lomsane uDerek wakamavunda lesho mawena amavunda dlula kwaNcamalala uhambe ushonele abantu bazoncamalala laseshoba uphansi nendawo angazi awuthi asidlula la mawusudlula eNcamalala ke uyabona sayiseseka amavunda umgwaqo amamphele bese uyahamba ke ngokukhulu ukuthi ubona uzehlisa uphethe nami ubhuti RA wami lo ibrazo yami u-RA umuntu ogada naye res u-residence advisor ufada mawufika res nobaba umuntu ogada uthi niyaphasa nihleli kahle nayilandela imithetho it's our call to be introduced to this guy and from there we made magic but not linear ubamavunda uzodila nesegment yani ye-poetry zizokhala-ke manje bazalwane ake ngibona siyabonga kakhulu bakithi uyibambisise leyo ukuthi ngiwanga kaMsholozi ukhohlwa uDerek ubambe leya kaMsholozi sibelele umndeni wakaMtshali siyabonga kakhulu futhi sibingelele babusotoba siyathokoza kakhulu ukubona bamfundisi Dube siyabonga kakhulu nceke inkosi ukuthi kuyane nathi babushembe siyathubeka kakhulu bane wethu ukuthi ube khona noma mgcina niyabusensha nabo bonke abanye osonkondlo abakhona asiseza ukwanda kuyasithokozisa nje kodwa kuba sebukhoneni kwabantu abadala nosonkondlo ke labo bakhona manje kuthiwe ngenxa yesikhathi akufakwe mina ngoba mina ngiyakwazi ukuthi ngisabise kusabeke futhi ngoba ngesikwazi ukusatshiswa umuntu ompofu so ngenele mina ukuzosho ngicela ukuthi ngenxa yesikhathi awucabangi ukuthi umbona ompofu nawe yabaleka uyakufana so ngenxa yesikhathi bakithi sizocela nje sibekezelelane kulokhu inkonzo yethu yanamhlanje bekuzobhiyozela nje impilo esiyiphile ngomxolisi but ngenxa yesikhathi asisezukwazi ukwenza konke ingakho sizocela ukuthi isession nesession ifike nje imela phambili oyedwa nje ozorepresent egameni laleyo session arecite nakhona ngaphoceleke lithaqede ikakhulukazi inkondlo yakhe mayinde kakhulu bese siyathobeka siyathokoza kakhulu egameni lokuthi nabo bafikile babonge emsaneni ngalawo magamanyana ke ambala ngizocela i-duty poetry society khona lapha ngithi sicela ukuthi ize ngaphambili ize ngeyonke bese fika nje oyedwa wakhona afika recite emva kwakhe bese kuba i-weed architect abalapha ke eUKZN abo kwamanda mapholisisi labo nabo beza ngaphambili oyedwa nje igama le duty usufika nje uthi qaqa emvenalo kuyabonga kakhulu ntakwethu kulo wakadlamini lo malandela umayeleke i-duty ngizasho ngasekugcineni uNtombathi i-duty sakhona landela oyibhili kuphela asisho le mdlalo i-duty asisho le mdlalo wathula waze wafika ekuthuleni usethule umxolisi ithulani yonke imithwalo yakhe ngithulule ngithulisene laba bakhalayo ngingakhohlwa umsindo walaba babhimbayo isilonda esidala nje lesesibhibhayo angisakwazi nokufa ukuthi bazothala ehlanga lingehlanga belibone kahle lehlana umzimba wakhe lingasophinde ke likhuphuka uma kwenzekile liyokhuphuke ezulwini ngixhaka ukuthi impila kangaka uvumelene ukuyowendela koyisemkhulu ngimaze hambe ezihudula nakho kuseze wakhahlela ngishibhakede ngichaza ukuthi izizofika izimvula esicawini sakhe abe isibukeli abe isithebe kanti futhi abe nkusingaye seligaye komunye umhlathi
onganamazinyo ke kulokho uma nje ehlulwe ucaba amathambo eqondo ukuthi singaphila kanjani ngaphandle kwakheke isithombe ukuba usaphila awuxolisi waphila wafika futhi wahlala kunesiyasicaba asithanda kakhulu emsamo nomntandabuko umgcaco wakhe konontandabuko ukuhlontshiswa kwezimbali umswenko wombala ofanayo iphimbo likamzala unyembezo ufike ngaminyaka amakha anuka umzimba wakhe noma engasakotoli mbathiseni ingubo nomzimba omushalo ngewudwelela isithombe esihlala emsamo isikhathi sakhe asekho usagcina ukusibona kusakhona inja yakhe ukuhleba kwabo uqhube ebuhlalo ukusika kwezibhebhe izinto zikababa zonke bazozilanda nozinye ezinye ziyosala zimemeza entendeni yesandla ngamunye eniqhwebe enigoqa unyawo umhlabathi ivuleka ungenelo seziko lomzimba wakhe amakhazi omzimba wakhe asegodolisa nabamuthile bepheka inyama yakhe ngamazwi enduduzo isihlahla sifisa ukuqebula izimpande siyona nomoya uhambe namaqabaso emanzini imvobo behlisa umoya igwenya besizamela amachwana bawukuphi ngenkathi ucaca unontandabuko igama ngongenziwanga. Siyabonga kakhulu manje sikwiport session engicabanga ukuthi nesiqiniseko sokuthi nomxolisi nje ubezoyithokozela le session ungakuye ukushaya ihlombe yebo kushoniwe kodwa nje sikwiport session sophelezela umqondo igama lakho ongethiwanga uphelo wakadlamini babuya kwi-duty project society ngesikhathi beza ngaphambili abe-wed architect basuka lapha eKZN bakhona la ngaphathi abekho ngesikhathi bengekhona abasongoye isacela besondela abasongoye abantu kulaba abazohamba singakhohlwa umnikelo kusakhona leyo nkonzo futhi angazi ngayilungisa kanjani le bahlele yokuthi ungcono umuntu ayifica lapha ngasekuphumeni lento yenokuzana yo basket sifele sishiye lapho nje khona umuntu othola ukuthi ubethu uzohamba nawo kodwa mayibona indishi la kungadluleki ungoye emveni kongoye ibilunga futhi keen artist siyabonga kakhulu siyathoba kakhulu lokho ngoye ngesikhathi ungoye luqeda ukulunga keen artist after keen artist KCD Poetry Society after KCD iBMB ngenzela ukuthi nje bevele bebe fast njenge duty uzobonza bamnandi kanjani ashaya kakhulu ke shaya hlombe shaya ungoye seliphinde laduma lamthatha futhi omunye wethu limcoboshisa limudla limfela limhlukanisa namaphupho akhe uselele engesenabafeza eyisibani endlini umoya wokufa waphephetha amawala waphetha ngokucisha sacinga amafutha bafumaniseka ukuba belingene ngakho lesi sibana sophinde sikhaya kanti ukufa kuqondeni ngalabantwana kwase kubakhuthuza ngawala kangaka kubadla sakubaphanga kuyabasheshisa kanti kujahwe impi kangaka ngoba ngithi kufa udla wedwa phondoda waphanga kangaka seliphinde laduma lamthatha futhi omunye wethu okuthusayo ukuhamba kwakhe ukuvalelisa kwakhe bekufihliwe nathi sikuhluze kabi sesingenapho ukumncoma ngobuciko bakhe bokwazi ukubeka umqondo ocashile ngencazelo esobayo uma ehambile sisamthanda ahlale yazi ukuthi nangempela sisamthanda enkundleni yithi laba silimele elakho igama umbuzo obiso losibili kuyavela ukuthi nosizo ngeke sithathe isikhathi eside nawukwazi ukuyibona izinto uyabona nokuyabhotoma manje keen artist ikhona okay ikhona i-KCD port ayikho ikhona i-PMB okay after i-keen artist socela i-PMB siyabonga kakhulu keen artist ngiyaqosa ngoba bengalungisanga umbhalo othize engathanda nje engathanda ukuthi mangasho omncane ngoba ajoyina i-keen artist in 2011
at the time I was quite Kumalo, and they were telling me before even umqongi imali ngendlela yangimazi ngayo kwase kukhulunyiwe ngobuhle bomsebenzi wakhe. We knew about uqala wakhe clean artist with abanye abantu lapho Winston. We knew about one of the older members like I believe the likes of Osfisa and all the other members, and we are very, very grateful ukuthi siphila esikhathini lapho khona saze umuntu who knows how to build a community, because everywhere he goes he builds a community. So I'm thinking clapping out shares. Trick or treat. She asked me with an aura thick and sweet and a heart with a melody that sickens beats, but before my lips could speak and heart could sing, she treated me to trickery and fatal deceit. Hey, uphenji njalo uqala ukumbona ngomze khuluma isikizini nabo. Kwenzekani ngomina bafethu? Umlalelo umjeki uyathi wait nje na bafethu ayikufela ishandisithi. No, sebakhulu kina test. Okelandelayo iPMP sicela isandela ngaphambili. Akungasali vele imiyalezo encishe ophethwe yikho konke isikushoyo esikhuluma ukuthi uMgo was a youth activist, was a community builder. Umgo was a leader, so Jay was very much organized. Angikwazi ukubalela lokho, sikwazi ukungakusho ngesikhathi iPMP isondela ngenzeka ukuthi ize umhlabeleli. But nje siyathola kakhulu bakithi kuba la yikho nathi sithi ngeke singabi khona. Nabe sibeza ngaphambili kodwa thethuleka. Peter Maritzburg sebona khona. Ngemumva kokuwa sivuka amakhanda ethu esothulini, uthingo esalithumela ukuba lusimele. Amaphiko ethu aze ahluma kepha sanqaba ukubuyela emumva. Saphila ekulindeni siqonda ukuthi obekuyikhaya bekuyisiqala. Imifanekiso yethu yaze yafiselwa ukuba munye namathambo ephakadeni. Sama unkanye nenkazimulo sakhanya ngemibala uthando. Intambo ende yinde sazilengisa kwala khona ukufa isono. Asikaze saqala sadalwa simsulwa phambi kwamaphutha ethu ngeze. Saphika ngokwahluleka kwesikhathi unyazi, isingathekiso esifaniswa nokuphazima kweso imikhuleko. Yakhela olimini sikhuleka singaphimisi siwa ngedono ukubiza eyethu intando inkaba. Sayelukela ezihlakaleni sibiza usiko sibade kakhulu ukunomkhathi. Sizale ubuhlungu saphuza kukho ukumamatheka kwakho imidlinzo. Siyazi yopha injalo noma sekwadlula. Siyabonga kakhulu. Yeah, siyabonga kakhulu bakithi iPMP leyo. Yabo behanje udade. Ucela bamlomo mkhona. Abuko. Kwadukuzi. Sabacela usondela uDukuzi. Irrespect enkulu nje singayinikeza umqoqo kusale sesibamba nje lesi sikhashanyana siyazi siyaphuthuma namatekisi ngenxa yesikhathi kodwa nje sibambe sesiyaqeda vele manje. Yabo ngoba ngilalele lo dade nje okhuluma uLanda. Ngithi mina nansi le nto yangithanda ipoetry. Uzwe ingane ikhuluma dabu yona le ngane ikhuluma lana. Khona umuntu olana la. Khona umuntu olana lana. Khona umuntu ongicapturishele lento kwamqo ebhala laphana kwenye lokhuzane ethi umqo ubekholelwa ukuthi ipoetry iwubizo. Ingakho Osonkondlo abaningi behleli kuyona noma ingabakhokhelile. Ngathi uqinisile ipoetry kahle igenre yabantu abadala abasebenzisa izingane. Izingane ziyakhuluma ngekayi. Ngokudala lo sebenzisa ingane la. Bashiyalane ihlobo labo bantu abadala.
ngoba bayihluphi inkosi yami iy'ngane abayihluphi isikhathi esiningi iy'ngane ziyahlupheka nxa abantu abadala kulokhu izenze emveni kwaDukuza unadays khona akekho unadays imvubelo yamakhona ikhona oh bakithi inandi ey'mangweni khona izongena inandi ey'mangweni masiqeda la sebongakhona Kama lami kuletha unkwanyana hamba no Steve hlakanipha isikhathi sifinqa inkathi yokudla nhlamvana siyenza isikhashana sonke sazalwa sifumbethe umgqibelo wethu oyisahluko sokuvalelisa umvulo okuyintandokazi ngokuminza kwelanga ngokuhlwa uvuke usumdaka lapho uvula ithuba lokuba umgqibelo uzibonakalise ekugqitshweni komzimba ekudilikeni kwedokodo amafosholo ehlinza umhlabathi ezibilini zothuli kwakhiwa indlu yokugcina lamathambo kufa ulinono uma usuthatha namaqathanzipho ubani oyothunga inxeba kwabasele ilanga inhlanhla mhla umntwana ephenqa ikhasi lokuqala lombono kodwa kuthe esambulweni isebe yelulisana umzimba nomphefumulo wenqaba ukubambisana esahlukweni esimqoka lapho ithuna libakopolotanela ababonayo isimarakhiya kinte igolide Sizo izilimi lezi amatshe ayigugu inani lawo lingelinganiswa nomxoko osesishiyile othulini waputshuka umphefumulo wakhe kwakhanya iparadise in a world beyond this one where the splendor of eternity is given to mortals to glow like celestial beings, cherubims and angels, seraphims will cradle soliloquies of our sobbing souls for death. Death is an inevitable phenomenon, reminding us that we are still alive. Moment of silence. Kohamba izinsizwa kosala isibongo. Nazo okwesikhashana singakagwinywa ubude bomlando. Koqhuphuka amadwala kosala iphunga lobisi. Esizibeni sokufa kominza abafazi kosala amachwane nesibeletho. Ngisho imlandi imbala iyobhubha nabanikazi kulomshopho wokubhubha kuqala kwabantwana. Kosala izindonga zemizi nazo ezilinde isikhukhula. Kungani uthando esinalo ngabakithi ningakwazi ukubaphilisa kungani uthando esinalo ngabakithi ningakwazi ukubaphilisa kungani uthando ebesinalo ngomphobose ningakwazi ukubaphilisa kungani uthando esinalo ngomhambi kungani uthando uthando ebesinalo ngontuli urenegade kungani uthando ebesinalo nangomngani uphungose kungani uthando ebesinalo ngani ngakwazi kungani uthando loselamandla kungani uthando loselamandla kungani uthando esinalo ngabakithi ungakwazi baphilisa yeah okay sewakakhulu sekuzolandela ke nifuna uengo bona balokhu bethi kungani ngeke manje isikhathi savu
Okay. Ngesikhathi silungiselela ke uma ndisacebekulu naye intuzo msivele yafika kusakwazi ukuyiziba vele ngizale sengifayisise stage vele ngizela shayelani intuzo Bishop. Ungangilimaza konke ngibala umqondo inhliziyo nasenyameni imbala kepha ngihlezi nguvikelile umoya wami esikhatsini esiningi okuyiwona ongichaza kangcono nama ngikho ngisulwa njengawo wonke umuntu uma ngabe izono zabazali zwele ezinganeni bengubaningi mina ungabe nasona kanti nenkece isola ngokugodla izona engaphezulu kwayo egameni layo silahlekelwe isimilo ubuntu unembeza ngingabala ngifikephi kwale mpucuzeko eqoshwa ngayo yiyafika nomngcolo okuningi okwafika nabamhlophe sesibulawa ngisho izinto ebesidalela ukusiphilisa mina sekukaningi ukufa kungihlasela ngiphetha ngokumnqopha sekwahlula ngisho uqhamuka ngenxa yomuzi kungezuma ngothando owazi inhliziyo yami ungichaza ngenye indlela kanjalo nowazi umoya wami kanti uma ngakuvezela inhliziyo yami usungababaza ukukhulu benziwe inyoni iphila nje ukuvikela umoya wami esikhatsini esiningi okuyiwona ongichaza kangcono imnyama ngiyindodana yomhlaba ngiphilisana nemvelo nawe ungalingisa omunye umuntu kunesizathu sakho ungawuncishi umhlaba ubuwena uyakudinga nami ngingabaza ukukhona kwaNkulunkulu ngaphambi kokuhlangana nezimbongi kosuke ngaqonda ngalo ukuthi nami nginoNkulunkulu kumina kwabalula ukuqonda ukuba umuntu onamandla amakhulu okuphendula imithandazo yami namaphupho ami emini ezinkondlweni ke ngifundile ukuthi akukho lula ukufunda ungafundi nokwenza amaphutha ngiphila nje ukuvikela umoya wami esikhatsini esiningi okuyiwona ongichaza kangcono. Ngiyaphikisela abaningi bathi nansi lolu suku lanamhlanje kakhulu beselihlelele lokhu nje ukuthi Osonkondlo bekwazi ukuexpressa ngoba kusasa sizobe sisenkondlweni lapha sigqoka amasudu sicijile sithule sithethu dlalela abantu beshumayela but then nathi nje Osonkondlo ithuba leli lokuthi sikuvezele ukusema kakhulu entuzuma umxoke ubephindeke abe ingxenye yokuhambisana nemizwilili noma ke yena bengemuhlehle hayi phela akufuneke ngoba nakho ubafe selele bese simqaphela amandla ngoba uzosho ukuthi sipho lapha abasasho yena kubo cha yena hayi khona la kwake wathi khona in the soil lapha ithi nozwakazi inobuya ngiyambona ukuthi akazi uyamemeza unsika ngapha uyasho lo mfana uthi bubu bazane na ikhona ngapha ngiyasho ukuthi ngilale ufuna ukuzikabe yami izongena ethini lapho wabona ukuthi yes yona izongena ngevoice kodwa nakhona lapho uyabona ukuthi ayikwazi ngisho ukuthi kanje kodwa ila inhle lapha ha ugcoma khulunywa ngenono bhutsipho bekuyinono umqobo bekumuzwa mayesizothi kuthi angekubiza unonkanyezi ahamba umuzi akasekuzokubiza ngonomalanga umuzo ube clean ubelandeleka ube yisoka elihle siyethemba umoya wakho uzophinda usithelele nathi emzulilini ke abekade ene crush nayo makhulunywa ngohloniphani arts makhulunywa ngozawadi yamungu abanye babantu ebebethi mabecula umbone phambi kwakho umgcoye melt ungabhikwa ungekho amelt umbosi thina wamelta umqobo yezona so nje abantu kodwa ke okunye kungithokozisile ngaphezulu kwalokho bekungibona lapho kuphela kungithokozisile ukubona umunye wabo ekhona namhlanje sase sithi sokuqinisekisa ukuthi lolu hlelo ngeke sikwazi ukuluvala singazange simfake before sifake inanda emangweni so ngizocela ukuthi lenkosazana enye yabantu bebencibikalisa umgxolo kodwa ngendlela enhle mama uMagoda ngendlela nje leyo ukuthi otherwise uMandisa wakacebekulu ngale mthande enkulu Mandisa cebekulu